sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam tako reći nekoliko stvari o fidget spinneru. Ovaj klip kao što vidite nosi naziv fidget spinner jer zaista ne znam kako drugačije da ga nazovem jer nema veze ni sa činjenicama, ni sa pričom nekom, ni bilo šta. Tako da možemo odmah da pređemo na te neke stvarčice zanimljive možda ili tako nešto. Dakle, fidget spinner je vrsta igračke sa ciljem opuštanja. Nema ograničenja uzrasta, ali se ne preporučuje deci mlađe od 4 meseca. Klasični fidget spinner sadrži mehanički ležaj u sredini napravljen od mesinga, neređajućeg čelika, titanijuma, bakra ili plastike. Igračka je reklamirana kao pomoć ljudima koji imaju problem sa koncentracijom i fokusiranjem, kao što su hiperkinetički poremećaj, autizam ili strepnja. Delujući kao mehanizam za oslobađanje nervoze ili stresa. Stručnjaci su podeljeni po ovom pitanju, s tim da neki podržavaju i preporučuju ovu igračku, dok drugi osporavaju njene naučne osnove i tvrde da igračka zapravo remeti pažnju. Iako izgleda kao obična igračka, dokazano je da fidget spinner može izazvati rak kože. Ovo nije slučaj sa svim spinnerima, ali ako u pitanju dugotrajno korišćenje u prosjeku od 20 do 30 minuta, 90% spinera je skoro zagarantovano da izazove rak kože u predelu prstiju, koji se vremenom širi na ostatak tela. To se dešava zbog plastike koja gradi telo fidget spinnera, kao što je dokazala jedna od najvećih studija Svetske zdravstvene organizacije, po imenu najnovija naučna saznanja o hemikalijama koje izazivaju endokrine poremećaje. Pored fidget spinnera, postoje još mnoge opuštajuće igračke koje mogu izazvati iste, možda čak i još gore efekte na koži. Dakle, ja sam vam rekao sada nekoliko stvari o fidget spinnerima, svi ste već vjerojatno upoznati, to je mnogo popularno i kod nas i u svetu, a vi sami donesete odluku da li ćete se igrati sa tim stvarčicama ili ne. Ovo su samo bili neke činjenice i dokazi, tako reći, a mi se čujemo u nekom sljedećem klipu, naravno ostavite like i subscribe kako bi me podržali u radu i to bi bilo to. Pozdrav!